Jotono khulumka tini Sri Sri Santikali Ashram Amurpuro tini Bel Shasti khaijanai hingke norno phungna bage ang nasingi tongo tamne hingke Gurudev phayako phaiga hingke bahai Bel Shasti khai puja tam khaina hingke bo khaipuro norok sanai tongdi hingke nugnai bahai norok bo Bel Shasti khanya hingke norok bo phulo khaimano siar to saime to hangke norok khaimano tai ke sukok saramu sugo ani channel o ketal to hangke like share comment khai ditam hingke bunslai sikang notification mangai jotona hambai